Satuan Reserse Narkoba Siam Polres Padang Sidipuan, Sumatera Utara, manakup sahala paggadis Rabani Sibolis, sian Jalan Sultan Maujalo, Kelurahan Sidangkal, Kecamatan Padang Sidipuan Selatan, di hari Kamis tanggal 15 Nasalpu. Songono menatar bereng tiki polisi manakup panggadis narkobei namargoar Suhairi Lubis manang si mayor. Dangadong para lawan ni ibana tiki ditaku polisi. Hati-hai saluhut bilut di bagas ni ibana didadapi polisi cala adong do dapot ni polisi sabal narkoba na di surah Rabani Sibolis, pitu batang sigaret naung di pulos martibaho Rabani Sibolis, doho sada tibangan. Dung disukuni polisi di jujur dona di tuhoribana Rabani Sibolis sian sahala badar na adong di Padang Sidipuan. Sian bagas nai dibuan polisi ma ibana tu Polres Padang Sidipuan rab doho Rabani Sibolis ugasan nai. Marhita torangani kaurbin OPS Sat Narkoba Polres Padang Sidipuan mulanai adong do alu-alu ni masyarakat na holsoan mardi darara ni narkoba dihutai. Jala marhita alu-alu ma ditakuk polisi si Suhairi. Yang namanya Hendra Jamba atau si Kabang, alias Kabang, dan Julfikar Nasution. Keduanya merupakan residivis dan setelah dilakukan penggeledahan ternyata dapat 43 bungkus ganja dan kemudian kami boyong ke komando begitu. Inoron pabahenan nai dia polisi dotu ibana pasal 114 ayat sada, subsidiar pasal 110 sada ayat sada, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2000 sia, jala marhite pasali terancam do ibana diuhum 20 tahun hurungan. Sian Padang Sidipuan, Toba TV, Mabari Tahun.